Dragoljub Arsić, diplomirani pravnik, obavljaće funkciju predsjednika Gradske izborne komisije grada Kruševca i u naredne 4 godine, dok će funkciju sekretara obavljati Andrija Grašić, također diplomirani pravnik. Predsjednik je gospodin Dragoljub Arsić, on je do sada bio predsjednik Gradske izborne komisije, a za sekretara predložen je Andrija Grašić, mlad momak sa 28 godina, sa pravosudnim ispitom, sa 6 godina radnog iskustva u pravosuđu i u skupštinskoj službi grada Kruševca. Na tim poslovima redovno radi svaki dan, tako da mu je već poznata šema rada i mišljenja sam da će uz iskustvo koje će da dobije i od predsjednika i od ostalih članova zaista biti spreman da prihvati obavezu koja ga očekuje, jer ga očekuje jedna visok nivo organizacije rada da građani mogu tog dana za izborni dan da daju svoj glas. Predrag Vukićević, predsjednik Skupštine grada Kruševca, istakao je i da je došlo do drugih promjena u odnosu na dosadašnji sastav izborne komisije. Promjene u odnosu na dosadašnji sastav izborne komisije su u dva dela. Jedan se tiče ukupnog broja članova Gradske izborne komisije, zato što je grad Kruševac grad sa preko 100.000 birača i neće biti više 8 članova kao do sada i predsjednik, no 10 članova Gradske izborne komisije i predsjednik. I druga razlika je u tome što će sada na osnovu novog zakona i opozicija ili odbornici koji nemaju svoje odborničke grupe zasnovane u Gradskoj skupštini imati pravo i mogućnost da učestvuju u sastav Gradske izborne komisije. Mandat Gradske izborne komisije trajeće 4 godine, a ona u svom sastavu ima i veliki broj dosadašnjih članova sa iskustvom, kazao je predsjednik Skupštine grada, istakavši da će Gradska izborna komisija otpočeti sa radom po objavljivanju odluke u službenom glasniku.